ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯇ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯖꯤꯔ ꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯚꯥꯏ ꯑꯦ ꯑꯦꯁ ꯕꯣꯄꯥꯅ ꯚꯤ ꯔꯥꯃꯥ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤ ꯚꯤ ꯅꯒꯔꯥꯊꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ Manipuri Indigenous Games and Sports Yokhanagi Pandamda Anil Suwin Pangtokpa State Level Mungna Takanava Nasi Singjami Waikon Gadaleva WASC Ground Hogdokre High River Mungna Competition Asi All Manipur Mungna Association Mi Makada Iramdamgi Inat Yokhalof Amasung WASC Clubs Cinema Waikom Anina Puna Kusana Pangtokpani High River Mungna Competition Asi Nasidigi Horoga Hang Fawsatanaba Plan Tormani Adubu High River Mungna Competition Asida Participant Masing Yankatpanam Oraga High River Competition Asi December ki tang kurmathoi fawa chathagani hairi hiram asida mapung e pawdam impact news tagi yegminasi Lakadar chahi lisingani ga kuntra mathoi phawada laibak asuna nuclear power plant kun commission tongna ba thorang tawri asina power generating capacity megawatt lising trama gi maya da hengal halagani haina government phongdokre wafam asi lok sabha da pikhibu wahang amagi ai ba pakhumda PMO gi minister of state Jitendra Singh na haikibani hairiba nuclear power plant kun asing manungda megawatt 400 ki unit ama lisingani kulhumdoida Gujarat ki Katrapara commission tawraba yai lisingani kunmari dana kalpakamda megawatt chonga gi prototype fast builder reactor ama amadi lisingani ga kunmanga dana kundan kulamda megawatt lisingamagi unit ani thabak tawba horaba yai haina bhang phongdokhi hang makhata na haikibda lisingani ga kuntaruk phawda Rajasthan gi Rawat Bata da megawatt 400 ki unit ani amasung lisingani ga kuntaret phawda kandan kulamda megawatt lisingamagi atoppa unit ani su saba losilaba yai haina thajari haiki aduga lisingani ga kunmapan phawda na Haryana gi Gorakhpur da megawatt 400 ki unit ani losilaba yai haina thajari haina mahak makhata na phongdokhi